Hvaljen si Marija. U današnjoj poruci iz Međugorja govorit ćemo o tome kako nas Gospa uvijek poziva da vršimo volju njenog ljubljenog Sina. Gledao sam u životima ljudi kojima sam htio pomoći kako se njihov život nažalost ne popravlja. I imamo svjedočanstva ljudi koji idu cijeli život na mise, cijeli život se mole, ali ništa se ne popravlja. I oni umru i tu je završila njihova životna priča. I pitam se onda, kako to da se kod mene ipak desio taj preokret? Možda nije bilo toliko misa, možda nije bilo ni toliko molitve. No što je istinski bilo da je Bogu dalo znak da može, ajmo reći, pokrenuti ono što je mene danas dovelo do ove točke? Što je to istinsko bilo? Kako sam se preispitao, tako sam i došao do odgovora, zaista bilo je to moja volja. Možete vi dati Bogu sve, i molitve, i mise, i krunice, i hvalospjeve, i obećanja, ali ako mu ne date svoju volju, da on istinski napravi preokret u vašem životu, neće biti istinskog napretka. I nipošto sad nikome ne govorim da onda mora sad prestati moliti. Neka ovo sad vama ne bude isprika da neko kaže, aha, ti želiš reći ne moram ni na molitvu na mise, hvala ti, ništa, vidimo se na sudu Božjem. Nipošto, trebaju ti mise, treba ti molitva, i tekako ti trebaju svi sakramenti. Ali ako želiš onaj istinski preokret, onu istinsku radost, a ne samo živjeti ovaj život da ga preživiš, odživiš i da umreš. Ako želiš istinski da Bog, onaj smisao života koji je zacrtao za tebe, da ga ispuni, onda zaista jedna od najvažnijih stvari, i ne tvrdim sad ni slučajno da je ovo jedina stvar, ali zaista jedna od najvažnijih stvari jest da mu predamo našu volju. Slušao sam brojna svjedočanstva ljudi, zaista jedan čovjek je u 20-30 godina života prošao pakao. I čuo je za Boga, čuo je za Gospu, no ništa od toga nije radio. I kada je napokon sve izgubio što je mogao izgubiti, kada je unakazio tijelo i drogama, i alkoholom, i cigaretama, i spolnim odnosima, kada se odrekao svih voljenih, sve izgubio novce, pao je na koljena i rekao, Gospo pomozi. I samo je vikao cijelu noć, Gospo pomozi. I evo, sutra dan ujutro jedna gospođa ga našla, koja je rekla, imam za tebe kartu za Međugorje. Tamo je otišao, neki od vas će možda već znati o kojem se svjedočanstvo radi, tamo je otišao i istinski doživio najveći preokret svog života. I onda se počnemo pitati, a kako to da je došao do tog preokreta, da sad živi taj smisao života? Pa upravo taj, da se ponizio i da je sutra dan prihvatio tu kartu za Međugorje. Da, molitva je bila dobra. Zaista zvao je samo Gospu jer ništa drugo nije znao. Znao je samo moliti Zdravu Mariju. Ali ujutro da je on rekao, neću za Međugorje, nema govora, ne ulazim u taj autobus, vidite, on tu ne bi predao Bogu volju. On se ne bi ponizio, on je mogao biti umišljeni kršćanin koji je rekao, šta će mi Gospa, pa imam Isusa, ajde nemojte me zezat. Mogao je biti bahat, mogao je biti umišljen, ali ponizio se, rekao se, ajde, ako toliko me šaljete Gospi, idem joj, idem probat. I to je to što nas odvaja, one koji žive, koji su spremni živjeti za Gospu, i oni koji govore, a piše tu jedan citat mali u Bibliji, to je 100% sam ja sad pravo protumačio, iako u potpunosti krivo protumače te citate, i onda ih pretvore kontra Gospe, umjesto da provjere je li to istina ili nije. Evo, ovaj čovjek istinski nije znao, pa sigurno nije znao Bibliju. Evo, samo je rekao ide u Međugorje. I tamo je bio u Čenakolu, tamo je molio krunice, tamo je našao svoju srodnu dušu, našao je svoj životni poziv, molio se, odrekao svih ovisnosti koje je imao i sada ima zdravu i normalnu obitelj. Ima zdrav odnos, normalan u braku, i to je za veliku pohvalu tog čovjeka. Tako i kod mene, dok nisam se ponizio, dok nisam rekao Bogu, ajde, prihvatit ću kakav god da mi je život, samo da imam tebe i trudit ću se što manje griješiti. Zašto je toliko teško odreći se alkohola? Ako znamo da je zlo. Ok, čaša, 2, ali ko pije čašu 2? Svi pretjeraju. Cigarete kao cigarete, kockate se sa zdravljem. Da, nigdje u Bibliji ne piše da je grijeh. No, ako znate da vam samo može donesti bolest, a Bog vam dao zdravo tijelo, zar nije to izazivanje? Ne kažem prestanite, ali barem smanjite koliko god je moguće, oduprite se.
Daj Bože i da prestanete. A droge nećemo ni spominjati, da u potpunosti su zabranjene u svim oblicima. Tablete, igle, trave, sve. Mnogi se tješe, govore, pa smijem malo probati, ništa mi neće biti. Ali lake droge uvijek dovedu do teških. I uvijek dovedu do ovisnosti, više ne možete bez njih. Lažu oni koji tvrde, ma mogu ja mjesec, dva bez tog, vidjet ćeš, lažu. Stoga, ako je toliko lako, a trebalo bi biti lako, Bogu barem nešto dati za uzvrat, ako već tražimo od njega to savršenstvo i taj miran, spokojan život. Bog nam je dao zapovjedi ne zato da nas zarobi, da budemo robovi, nego baš zato da nas oslobodi od ropstva grijeha. Gospod u Međugorju uvijek poziva na mir i da zaista prepustimo svoju volju Bogu. Ako molimo, mnogi ljudi mole, nešto dobiju, onda kažu, nije to od Boga, jer to meni ne paše. Vidite, kako vam ne paše, onda se jako preispitajte da nije stvarno to od Boga. Jedna karizmatkinja koju je nažalost otac silovo kao dijete, poslije je dobila, kada je narasla i postala milijunašica, dobila je glas u srcu, kupi ocu kuću. Odmah je mislila, đavo bježi od mene. Ali nije bio đavo, bio je to Isus. Isus je rekao, kupi ocu kuću i brini se za njeg do kraja života. I financijski i svim ostalim aspektima. I zaista da, ponizila se i pomogla je svome ocu. Pomogla je onome koji joj je maltene skoro uništio život. Ostala je ponizna, mogla je reći ni slučajno. Je li dobila zahvalnost? Možda ni to. Ali dobila je zaista nagradu od Boga. Nije rekla ni pošto taj čovjek ne želim ga više nikad vidjeti. Nije ga prekrižila. Mnogi danas prekriže roditelja, oca i majku, sina, kćeri. Zašto? Zbog stvari kojim na njima ne pašu. Pazite, ova žena ga nije prekrižila, pazite šta je on njoj radio. Zašto se takvim primjerima ne povedemo? Zašto se borimo između religije, između vjera, kada sve skupa Isus Krist poziva na mir? U tuđu religiju ne vjeruju, ali poštuju. Vjeruj svoje, bori se za svoje. Ne daj da te iko obrati na drugo. Vjeruj u ono što vjeruješ. Ali preispitaj sebe da li zaista živiš istinu, jer mnogi misle da žive kršćanstvo, žive sotonizam. To je nažalost bolna istina današnjice. Mnogi žive licemjerno katoličanstvo, licemjerno kršćanstvo i uvjereni su da su u pravu, a kaže sotona, pola nogom su već u paklu. A mise redovite. Ne kažem ni slučajno da smanjite mise. Kogod ima osjećaj potrebu u srcu, to ti je Bog stavio. Idi svaki dan ako možeš i ako želiš. Idi, ali daj se onda i ponizi kad ti Bog pred vrata stavi sirotinju, kad ti Bog pred vrata stavi tvoje dijete, kad ti Bog pred vrata stavi prijatelja koje moraš pomoći, pa bilo šta. Preispitajte naravno uvijek sve, da li je od Boga od sotone. Ne kažem čim vam ne paše odgovor da je od Boga, nipošto. I kao uvijek molimo vas da ovo shvatite kao savjeti, a ne kao istinu, jer istina je u Isusu, ne u meni. Ja pričam danas iz svog životnog iskustva, kad sam se ponizio, kad sam rekao neću po svom, idem onako kako mi ne paše, kako ne paše ni mom tijelu, kako ne paše ni mojem lagodnom životu, nego kako paše Bogu, ja sam dobio i srodnu dušu, znači ženu iz snova, dobio sam kuću iz snova, dobio sam posao iz snova. Tek tada, a prije toga živio sam ja od malena kršćanstvo, roditelji su me terali na silu na mise, nije bilo još neš. Ali nisam imao odnos s Bogom. Znao sam o njemu, ali nisam ga poznavao. Jedno je čuti o Bogu, a jedno je znati Boga. Znati ga, družiti se s njime po danu, pričati s njime. Stoga, ako i vi imate molitve i mislite, pa dobro, život mi je ok, nije ono loše sad ništa, čekajte dok dođu teška vremena. Onda će se zaista vidjeti volite li Boga ili ga samo iskorištavate da vam bude dobro. Onda će se vidjeti volite li uopće Boga ili ga samo trebate kad vam nešto zatreba. I onda će se vidjeti da li uopće želite imati vezu s Bogom ili želite da on vas ne dira, da imate sad ovaki život kakvi želite, ali daj Bože da uvijek ostane ovako. Nikad gore, a ne mora ni bolje. Ne, zaista, mi kršćani smo pozvani na nešto ogromno. Vi ste svi kraljevska loza, jer Isus Krist je kralj i Bog. Stoga vas pozivam danas da se ponizimo svi skupa i da istinski slušamo, preispitujemo sebe, da se ponizimo i da kažemo Bože, želim živjeti za tebe, a ne za sebe. I kad dođe odgovor, da ga onda i prihvatimo. Neko mi je poslao link pa sam malo pogledao Međugorje otkrivenje, Međugorje Revelation. To je dokumentarac koji je napravit protiv Gospe, protiv Međugorja. Pa evo ukratko samo točke neke o tom dokumentarcu. I unaprijed hvala na svakom lajku, komentaru i svima onom koji se pretplate i podijele ovaj video. Možda ovo je još jedan važniji video za podijeliti. Zašto?
Znači ovdje sam gledao par nebuloza koji govore protiv Gospe, a na kraju nijedna rečenica nije imala veći smisao od druge. Naprimjer, Gospa kaže da je ona vrata, da je ona koja pomaže ulasku u raj. I odmah protiv toga vidimo njihov komentar, samo uzak put vodi u raj, širok ne vodi. Znači, komentar koji nema smisla, Gospa uopće ništa nije govorila o nikakvom širokom uskom putu, samo rekla da je došla da nam pomaže. Ali evo, oni su našli, ne znam koji su to 5 učitelja, teško reći su potkupljeni jer su sotonisti, jer su vjernici koji su zabludi, teško reći. No neću ja protiv njih, Bog im se smilovao i Gospa im pomogla u obraćenju. Želimo svakog u raj. Ali ono što je bitno reći, evo, znači jedan video od tu odjel imamo kako je Gospa za sebe rekla da je ona vrata, da je ona vrata raja. No ona nigdje nije rekla ja sam jedina vrata raja. Svi znamo jedina vrata raja je Isus Krist. No ona odmah ispod toga govori da je ona koja pomaže. Poslije toga imamo onda govor Gospe gdje je rekla da je središtu Svetog Trojstva. I da, to u Fatimi zaista se ukazala Sveto Trojstvo i sredini ona. I opet, nigdje ona nije rekla da je iznad Boga, ali evo oni odmah kontraargument naprave kako je Bog jedini Bog. Pa mislim to svi već znamo, ništa novo. Idemo dalje. Nadalje Gospa rekla da se njoj naprave kipovi svetišta i to znamo. Svetom Juan Diegu se Gospa kazala i rekla napravite mi mjesto ovdje i molite se da vas milosrdno uslišam sve vaše molbe. Pa mislim prelijepo. Po normalnoj zdravoj logici to bi trebalo biti prelijepo. Wow, Isus je poslao svoju majku i ona je naredila da se napravi crkvu. Ne samo njoj, nego i njenom sinu. I da će ona i njen sin onda primati naše molitve da bi nam pomogli. I koliko je samo onda ozdravljenja, čuda, spasenja tu bilo. Znači ako je to sotonska obmana koja vodi u pakao, to je najjadnija obmana u povijesti čovječanstva. Zato što se tamo u Guadalupeu, gdje se to svetište napravilo, obratilo 1 milijun ljudi. Obratilo je, predalo je srce Bogu, Isusu, ne samo Gospi. I gdje je kako naglasito da je Bog iznad Gospe. Gospa za sebe kaže ja sam prah i pepeo. Ali evo imamo i dalje ljude koji nažalost napadaju Gospu. I mi tamo imamo ozdravljenja koja znanost, koje doktori ne mogu objasniti. A znate kad sotona liječi nekoga, on traži nešto za uzvrat, on ne liječi besplatno. I ta osoba ćete kad tad vidjeti na zemlji upropaštena u fizičkom i duhovnom obliku. A vidite, ovi ljudi koji su se obratili i fizički ozdravili na način da doktor to ne može objasniti, oni nisu propali. Oni dan danas hodočašće, mole se Isusu Kristu, ispovjedaju se i dobri su. Evo, Isus je u Bibliji rekao, vidjet ćete zlo i dobro po njihovim djelima, stablu po plodu, ili tako? Evo, ti ljudi dan danas zaista pobožnost, mir, ljubav, radost. I kako to onda može biti djelo sotone? Kako to može biti obmana? Nikako. Nadalje imamo, Gospa je rekla da se naprave kipove i da se stave na mjesta gdje ih se može s ljubavlju gledati i promatrati. Ali evo opet u tom videu oni govore o nekoj 5. stvari i citiraju iz Biblije sve one ulomke koje je tada Bog Jahve rekao da se ne smiju raditi kipove. Tad nije bila Gospa, tad nije bilo Isusa. Mislim, je bilo Isusa, ali Isus je Jahve, to znamo Sveto Trojstvo. Ali Bog je vidio ljudi rade kipove demona, lažnih bogova i zato im je naredio nemojte to raditi. I u Bibliji u Starom Zavjetu 10 Božjih zapovjeda jasno piše ne pravi ničega što izgleda ni gori ni dole. Jer tad su ljudi nažalost pravili kipove demonskih bogova. No nakon dolaska Isusa Krista i Gospe šta se desilo? Isus je objavio Faustini, rekao nacrtaj mi sliku i neka ju svi štuju. A zašto, ja ne znam, zašto vjernici imaju neki problem da se Isusa reklamira? Kako ćeš Isusu objasniti nekom koga nikad nije vidio? Pa lijepo je dati sličicu djetetu malom i reći ovo je tvoj Bog, on te stvori, on te voli, on te želi u raj. Šta ćeš mu reći da je duh došao, da je zrak došao? Da moraš mu nekako fizički objasniti. Živimo u fizičkom materijalnom svijetu. Ali evo Isus je čekao taj novi vijek, novo doba da može uvesti svoje slike i svoje kipove. Naravno, nije kip Bog, nije slika Bog, ali oni predstavljaju Isusa i Gospu i zato ih gledajte s ljubavlju. Gledajte s ljubavlju Isusa u sliku, poljubite, dajte poljubac, recite Isuse na ovaj način šaljem tebi poljubac. I tako i za Gospu majku. Evo, ko želi nek pogleda ovaj dokumentarac komotno do kraja i nek sam odluči. Ja vam tu ne mogu pametovati, da i ne. Ja vam neću reći da sam ja u pravu, jer nisam. Pravo je dalje Isus Krist Bog. Stoga vas molim da se Duhu Svetom molite za vodstvo i za sve odluke koje radite. Ali evo, ja znam bakice koje su molile krunicu i kažu imali su sliku, možda čak i ukazanje, to ne znam. Ali vidjeli su sliku cijelog svijeta, svih ljudi i gore su Gospa Isus.
Zapamtite, Bog se rodio u našoj Gospi. Znači ona ga je rodila i 9 mjeseci ga ispod srca u svom trbuhu čuvala. Ona je bila hram Božji na zemlji. Pa šta mislite koliko će onda časti i slave uživati gor na zemlji njegova majka? I ona dan danas dolazi ovdje govoreći da se širi Bog. Kada se u Međugorju kupuju krunice i šire diljem svijeta, ljudi preko te krunice upoznaju Boga. Netko ko ne zna Boga kaže, a šta je ta krunica? I onda na taj način u taj razgovor se uvede i kaže, wow, pa to je Isus Krist, pa to je Bog. Ili ljudi koji samo drže krunicu osjete već Božju ljubav, prisutnost. Ljudi koji imaju Isusove slike, koji imaju Gospine kipove ili slike ili Isusove kipove, oni su vođeni Božjem. Ali naravno ne smije se ni tu pretjerati, ljubiti ili prevoliti kip misleći da je kip Bog, ponavljamo. Kip predstavlja Boga, slika predstavlja Boga. I to je ono što moramo paziti, razliku između predstavljanja Boga i nepoštivanja. Jedan čovjek se sprdao tako bio s kipovima i stradao je jako. Ali nije sad Bog taj koji ga kaznio. Ne kaznio ga njegov grijeh, njegov licemjerje, bahatost. Ali kad je dobio tu kaznu, on se obratio, pazite vi to, i na kraju je poštivao Boga. I sad shvaća koliko je Bog važan. Mi nažalost još uvijek živimo u starom vijeku, u starom zavjetu. Bog, ponavljam, Bog kad je pisao zapovjedi nikad nije rekao nemojte nikad mene naslikati, nemojte nikad moj kip napraviti, nemojte nikad praviti kip ili sliku moje majke, Gospe, to je obmana. Nigdje u Bibliji to nećete naći. On govori općenito za kipove slike toga vremena, jer tad su bili puno lažnih demona. Ne vjerujete mi? Pogledajte povijest Egipat slobodno. A gdje je izraelski narod bio prije izbavljenja? Bio u Egiptu. Pogledajte koliko Egipat ima bogova. 100, 150. Narod je to štovao. A šta su ti bogovi nego demoni? A šta su ti demoni nego pali anđeli s neba? Htjeli su da ih se poštuje poput Boga. I zato su sebi gradili kipove, jer normalan zdrav čovjek ih neće poštivati. Poštivat će ih nepoznavatelj Boga Isusa Krista. Ne govorim sad da su nepoznavatelji Isusa oni koji su nenormalni, nego hoću reći da su oni koji su izgubljeni, kojima treba pomoć i molitva. Ali kad mi stalno napadamo Isusove slike i Gospine slike, može, ukinite sve Isusove slike i sve Gospine slike i kipove diljem svijeta. A šta će vam ostati? Ostat će vam sotona. Jer kako će širiti Boga? Kako će širiti Boga? Zar nije došlo vrijeme da pravimo Isusove kipove? Zar nije vrijeme da Boga proslavimo? Ako su oni mogli svoje demonske bogove praviti i proslavljati, zašto mi danas ne možemo jedinog pravog Boga, istinskog Boga, napraviti kipove, hramove, crkve, svetišta i tamo mu se moliti? Da, Isus je rekao, doći će vrijeme kad me nećete slaviti na ovoj gori ni na onoj. Da, mi danas Boga možemo slaviti u svom srcu, ali misa kao misa, mi jedino s mise dolazimo pričešćeni, ispovjeđeni. Tamo su sakramenti. Barem jednom tjedno dužni smo po Božjem zakonu, ako smo Božji, dajte Bogu bar nešto od sebe. Kako sotonisti mogu 8 sati biti na dan na crnim misama, a nama vjernicima teško je biti 45 minuta na jednoj misi. Ljudi moji, moramo se sabrati, moramo se moliti. Evo, ovo je video bio komentar na taj video Međugorje otkrivenje, koji govori o tome i laže da je Međugorje obmana, da je Gospa obmana. A ja kroz svoj život doživio sam čuda, mnogobrojna čuda preko Isusovih slika i Gospinih slika ili kipova, gdje znam da je njima prisutnost Boga i Gospe. Oni žele biti ovdje s nama i u tim fizičkim oblicima. Ne kažem da Bog ulazi u tu sliku, ali kažem da Bog svakako djeluje nekad kroz tu sliku. Koliko je samo svjedočenja ljudi koji su molili se sa tim slikama, zagrlili ih i osjetili toplinu. Kako jedno gladno dijete bio pokraj kipa Gospe, molio Gospo nemoj da budem gladan, kaže trbuh kao da se jedanput napunio, nije bio gladan. I mnoga druga ozdravljenja preko sličica. Sjetimo se naših svetaca koji su imali ukazanja, vidjeli Boga, pa da su slike i kipovi neispravni, zar ne bi svi ti mnogobrojni sveci u jedan glas rekli to je neispravno, klonite se toga. Koliko imamo samo svjedočenja ljudi koji se čak nije se molilo Bogu ili Gospi, nek Padre Piju preko slike i Padre Pio ih je slišao. Jer naravno Padre Pio će onda na nebo otići i moliti Bogu za naš spas. Ljudi, vi morate biti svjesni, nama je potrebna sva pomoć ovog svijeta. I škapulara, i svetaca, i Gospe, i anđela. Nije na nama da pametujemo i da solimo pamet jedni drugima i da zabranjujemo slike i Gospe i Isusa. Zar ne vidite da je to obmana? Ako ukinemo sve Isusove slike i sve Gospine slike, šta ostaje? Ništa. Pa i ovako već Boga ništa ne reklamiraju na TV-u. Nigdje ga nema u školama, nigdje ga nema u političkim ustanovama.
Reći će pa nije mu tamo ni mjesto. I pete kako je. Kad bi Bogu tamo bilo pravo mjesto, kad bi ljudi dali Bogu tamo mjesto, mi bi živjeli rajno. Stoga pazimo se da upravo mi nismo ti licemjeri. Nemojmo se napadat, branimo se međusobno, ljubimo se, poštujemo se. Nemojmo gledati šta ko ima i šta je ko kako stekao. Nemojmo, svi će svako, ja skupa s vama, svi ćemo stati pred Boga i odgovarati na sudu za sve. Ali dao Bog milosrđa jer Bog nas ne želi napadat. Bog nas želi ljubiti. Stoga ako želimo biti Božji, hajmo se jedno drugo ljubiti u istini. Ovo su kao uvijek bili savjeti, molimo vas da se uvijek Duhu Svetom molite za vodstvo i sve vaše odluke koje radite u životu. Ja vam se ispričavam jer ponekad možda krivo izgovorim riječ, malo frfljam, malo krenem pa stanem, ali evo, srce se bori za vas jer želim te u raju. Nadam se da poštuješ tu moju odluku da te želim vidjeti u raju. Zagrad reći hvala Bogu pa stigao si ti. Sad idemo našem Bogu Isusu, idemo više uživati i ostaviti ovaj svijet i onaj prošli život iza nas, jer ispred nas je živi Bog i živa ljubav. Amen.